Ajde. Pola litra mleka. Pola litra mleka, jedna kaže ringle, treba tamo, ne znam zašto. Da zamlači mleko. Da zamlači mleko. Koliko prije? 200 stepeni? 300? Da pipneš malim prstom i da znaš. Da znaš koliko. Tako treba da se zamlači. Tako da se zamlači, vidiš ove dve, ova kesica šećera nema za 2 kašičice. Ne znam je to. Što tu jednu kesicu? Tu jednu kesicu stavim. Još kad pipnem prstom da mi je mlako, onda ga isključim. Još sam zagreo. Jedna čista kašika. Sam uzela kvasicu. A ako su one druge kesice, onda 2? Pa može 2. Manje su one. A koliko je to u kašiki, na primjer, šećera? Pa možda pola. Pola. To ako ja nemam ono, imam neki drugi. Stavi se 2 male kašičice. Tako isto, taj pola kašike soli. Ili 2 kašičice soli. A to tek kad počinjem da se mesi. Znači sad samo da ide šećer i taj kvasic. Samo treba da uzem. To je jedna kesica od ovog kvasa. So jednu kesu ovog kvasa. Izmučkam. I sad ga ostavim tako da stoji pola sata. Malo više, da zapenuši, vidiš. Kad zapenuši, onda će da vidiš. U međuvremenu spremila Verka ćufte i sos i čorboljak. Beli čorboljak. Beli čorboljak. Ajde, ja. Sad čekaš, a? Hoće da ga pokriš. Drži se toplotu i da naraste. Ej, jeste, možda da se mesi. Sad to je to. To je to. Idem prvo da perem ruke. Pa bolje. Idem drugi naotore. Eve, tako Verka priprema. Potroše mi foliju, mile. Da. Mora da nesem iz Srbije foliju, ne vezi. Da budeš pošto, ponesi folije za tebe. Sve mi foliju potroši. Sve tu. Jedna čaša treba. Da sve male. Nema male više, sve veli. A ne? To je to. To je recept, uzmi. A jeste. Soli. Da ne zaboravim. Koliko? Pola kašike. 2 kašičice može da se meri, ali može tako. Može i tako što je nas. Koliko ti? Ne znam, koliko treba. Pa ti reći 700 grama za taj pita. Pa, 700 grama, to ne sve u testu, treba i za razvijanje. Sladja ne meri ni ona više, tako se i rekli. Pa ti Sladja ste majstor, ja nisam. Ne možeš da meriš, vidit ćeš se. Nađem neku Amerikanku da je učim, kako ću da je učim, ako sad ću pitat, pa nemam pojma.
Neka Mesija ti gledaj. O, Kad se ne lepi za ruke kad je gotovo. pa ja vidim. Ne mrda. Su te treća Nije puno. čaša. Nije puno. Ide više. Mogu da se hvati već. Sišu do ovo. Ja moram da imam neku meru, ja nemam pojma šta je. Da vidiš kako će testo da izgleda. Ne može da ima meru. Nije čudo što Rumunke zajebao. Treba na vaku, pa ona je metla svoje brašno u tu njenu mašinu. Ali ona nema pojma šta se radi, jebi ga, ni ja nemam pojma. To otprilike 3 te šolje, ove čaše za sad. Vršne možda. Pa ja, otprilike. Nisu one pune, skroz. Ne mogu da zapatim da bude puno. Ovu na dinku da velim ovo, neka ona... Neće ti ni ona to radi. Nijedna to neće da radi. Samo ti i Sladja. Treba je nekoliko sati. Sladja to drže još napraviti. Ovo je preko sad 4,5. Tih čaš. 4 za sat, još nisi stavili sve. To je otprilike 4,5. Sve mi potroši brašno. Pa to jedna kesa ima za 3 puta i ostane. Neće ni oliva sada. Oliva posebno. Kad bi videla, ona bi rekla, ma beš tam to ne ni da gledam, kamo ti da radim. A
A njima to masno. Pa nek stavim margarin. Pa može i margarin, manje masno. Si izvadila one butere? Ne još, kad treba. Da se ne otapa. Vidiš, se testo odvoji od suda, znači toliko mu brašna treba. Pa otprilike 5 stih. Da, 5 ili 6, ne mogu nikad izbrojim ili ne puni čašu. Nije ravno, da mi se ovo podiže. Kako ti je, tako ti je. Pa vidim kako mi je. Malo tuče, malo i manje, šta ću. Smo i bogati kod ti, da imaš veliku kuću. Vidio što je bogatstvo sinoć. Ali njoj se izgleda ne radi. Rekao i njoj se ne radi jako bogatstvo. Pa ovo je sinoć Vesna, tako da... O. Rekla bi. Malo tuče, malo i manje, vidiš. Gdje će sad to, ne? To se baci. Valjda su iste. Rekao, valjda su iste. Sad se dobiješ treningu od kameru. Je, pa ja počeo da polažem državni ispit. Kočkalje. Isto tako. To je veće, neko manje, nije toliko bitno. Svako mora tako? Da. Ako se lepi ruka, onda močem u brašno. Okej. Da se uradi, da se mi lepi.
Ok, so sve tako. Ali okle je dobro da biješ neko. Kratko je. Ono što ja imam, ona duša može da stigne. Pa dobro, ti spremila to za milete. Ona je ulika. I u stanu i kući. Kad odem u golobuk, ona neka tanka je jedu s njim zajedno. Pa kupi debelu neko. Pa, to imaju, hajde. Ja sad im kažem što će. Evo majstor Verka pravi kiflice. Tako to znači. Tako. So all 6 of them will go like that. Kažem malo na engleskom. All 6 of his dogs, I guess. I don't know what else to say. My vocabulary is poor for the cooking concern. Taj tigan treba se pere. Kakav sad? Treba. Pa mogu ja da vidim ako mogu da ga nabijem onda i da ključim. Mora da se oguli prvo brašno. Testo. Suvo ovako lakše se skine krško. Jer ti tako snimiš i ona će da vidiš što se radi. Nema da toliko zna pravi testo. Rumunka, she said that you should have an idea how by watching this short movie clip. Pa treba da stavi u testo i... Right here. Okay, we're back. We're grating now the butter, I believe. As I say, who don't like butter, you can put the margarine. I like to be a little bit more greasier. And all 6 doughs. Or 5, how many? Koliko imaš ovdje? 5? 6. Pa deti 6. Evo je ispod. Oh! Okay, what happening here, you grate that butter and then you stack it up on each other. Ti stavljaš na jedno i drugo? Jedno na drugo sve. A 6 na nju se ne stavlja ništa na srce. Oh, I see. I didn't know that. Eto. Zato se posle lista. Here you go, Josh. Teach your wife how to do it. On to da slika prinese njegovu ženu. Yeah, kažem ja, veti Josh Sugar. Pokaži tvoje ženi. Ili neka pravi. Yeah. On. And when my mother leaves, somebody's got to have to pick up the butter them. Kad ti odeš, neko mora da... Nauči da pravi. Yeah. Rumunka nek nauči. Ona je malo tamo s naše strane. Moguće da je mrzi ima tu, a znam posla nije to baš malo, samo što ona ima šporet pod jednom može ispeče. U veliki peh. I'm spilling that flour on my floor. My floor is clean. Zabravio sam da Šta?
To se sve prosipa tamo po ovom čistom ovom podu. Pazi, ali je čisto bilo sve. Pa s tim mokrim papirima ja tu brišem. Evo je. Kiflice special. Se ime još to 2 puta. Budemo se seđati. Pa, oštro se ove dosta. Polako što žuri. Pa ovo čvrasto, ne? Pa čvrasto mora da se zapne. Smrznuto. Butter was in freezer about to add. That's very important. That's why you can grate that like that. Otherwise, if it was outside out of freezer, I don't think so we get the same thing. So you put all 6 dogs like that, and the last one you don't put nothing on it. They're all together, stashed up. I assume that's how you say it, so I don't know. Right here, another phase of preparation for Kiflice. Now all 6 doughs with that grated butter are together, and then you do some more of those, whatever. Again, my vocabulary isn't so heck of great for that. To Sladja razvije ovoliko. Onda kad sečemo, to treba da bude tanko. Mali ono klagije. On ima onaj klagije da možda bije nenadestin. Koga zakači. Kad budu čuli, a? Zaboravio sam da ovo uključim. Ništa se smeju, bar. Ti da si one da se ljuti, ne? Ne umem. A ja sam kupio manje da me ne biješ to klagije. Ovo je jače. Ja. Ružno mi sa njom, ja imam veliku. Tamo je kući. I sad isečem na 4 djela. Oh, I know. Prilike. Sam iskrivila. Kašno. Pa ga okrenem s ove strane da skinem ovo kašno. Pa ga onda još malo razvijem tu. Oh, by the way, just sugar. We're preparing also your favorite, what was a goulash with spaghetti right there. You see? Look at that, baby. No cutting. Sečeš opet? Aha. No, nemo. Oh, okay. Oh, one kiflica. Sad, ovo to
putanju da mi treba. Treba da izađe 21 iz ove polovine. 21 supposedly supposed to come up from one half. 40 some, 42 from the whole Nekad thing. ima 43, nekad 42. Okay, a little bit more or less. Sad, vidiš kako sečem, kad sečem, gdje mi dolazi tako na pero. Ovo je najveće. So Dor, you got the idea now. Each of these corners like a little triangle, and then you just roll them up. Roll them up, that's it. So that's the key. Triangles. Izaći. To je celo. I ova idu jedan pleh, druge. Izađe negdje 42, 43. Pa nema više šta više da snimam. Ništa, sve isto sad. Okay, that's it. After that, all same thing with all other doughs. See, I'm trying to say that properly, I don't know. Ovo je najmanje, pa će to manje izaći. That's exclusive Verka's kitchen. Ekskluzivno Verkina kuhinja. But the Sladja's recipe. Sladja is older stepfather's daughter. Nekad pričamo da objašnjavam njima na engleskom.
That's it. After that, you just put in for baking. What we use here, we use the glass one. Glass. How you we call this? I don't know in English.